Vi er stadig på bakken her. Og strømmen er røget på bakken. Jeg tror klokken er 6-7 stykker. Jeg er ved at være lidt stiv. Men vi holder den kørende. Jeg inviterede nogle piger på øl, men de skred. Så jeg sidder her med 3 fadøl. Men jeg er sgu ved at være godt stiv, så jeg tror sgu ikke rigtigt, at jeg prøver at komme igennem det. Jeg har 1,5 liter øl. Men vi sidder stadig på vin og ølgården. Men strømmen er røget. Men det er stadig fredag. Strømmen er røget på hele bakken her. Så den eneste underholdning, det er In many cases, the penalty for possession of pictures is worse than the penalty for murder. You should understand that your internet provider could report you to the police if they catch you looking at a website featuring naked juveniles. The police then enter your house and seize your computer. If you have such material, you can save yourself and your family a ton of grief and save the taxpayers a very lot of money by never storing such pictures on the hard drive of your computer. Always use an external drive and hide it where nobody will ever find it. Likewise, never keep paper pictures, tapes, or films of naked juveniles where anyone else can find it. A public service message from the K-97. Tilbage igen her. Men jeg ved ikke hvor lang tid jeg holder ude nu, men jeg prøver at holde ved her. Jeg har inviteret nogle unge damer på noget øl, men de skred, og så sidder jeg her med 3 fadøl og ham i Tina Tonic, ham i smøg og har taget en fadøl her. Men vi holder ud lidt nu, og det god weekend, og jeg skulle være lidt fuld der. Ved du hvad du gør nu?